Twabihera 94 ngiye bwangu Ububirigi bwari burifite kontenja mu Rwanda igihe hakorewe jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, no muri zo kontenja harimwo abakontenja b'Ababirigi bishwe. Tusimbutse ngira iyo ni inkuru zizwi cyane inkuru mpera iraza mu 2000 igihe wari premier ministre w'Ububirigi yitwa Guy Verhofstadt yasuye u Rwanda, agenda yarapfukamye asaba imbabazi kuba Ububirigi bwararangaye, hakaba harishwa abantu bangana batyo, asaba n'imbabazi ko babigizemo uruhari d'une façon ou d'une autre. Ngira ngo zigushakisha cyane uraza gusanga izo declaration za premier ministre w'Ububirigi Guy Verhofstadt w'icyo gihe yasabye imbabazi, asaba imbabazi abanyarwanda, asaba imbabazi u Rwanda, asaba imbabazi n'amahanga participation y'Ububirigi muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Nyuma yaho haje abandi ba premier ministre, undi premier ministre waje kumukurikira uwo mubana asa nkaho atawukomeje, uza kuza igihe ntuza Louis Michel yari commissaire européen ejo bundi muri za 2008-2009. Louis Michel agerageza kongera kugarura uwo mubano, ariko nyuma yaho, ariko ibyo byose byatewe n'iki? Byatewe nuko abadignitaire benshi ba leta ya Habyarimana burya Ububirigi nibo bwabahaye ubuhungiro kurusha ahubwo n'Ubufaransa. Iza n'ubu ngubu bamwe banakihari, abandi barapfuye, ariko Ububirigi bwagize impact ikomeye cyane mu guproteja leta ya MRND. Kubera iki? Kubera impamvu z'ubukoloni. Uzi ko Ububirigi buhabwa protectora y'u Rwanda, ko ntabwo ari bwo bwakolonije burya u Rwanda, ni Abadage. Abadage bamaze gutsindwa, iyo ni story zira ngo ntari busubiramo cyane cyane tuze gufata ibyangombwa. Abadage batsinzwe mu ntambara mbere y'isi, baza kubaka protectora zabo y'u Burundi n'u Rwanda baziha Ababirigi. Ngo Ababirigi babaye abakomisiyoneri muri leta y'u Rwanda n'u Burundi. Ahantu hari wabo ni Congo kuko yari propriété privée ya Léopold. Alors imyaka mike rero babahaye kuyobora u Rwanda kuva muri 1916 kugeza muri 1960. Nyuma yaho baje gufata n'u Rwanda barugira leta imwe na Bubirigi na Congo n'Ububirigi n'u Burundi mu cyo bise Congo Belge Rwanda Urundi. Cyo yabaye ifaranga rimwe n'iki, ku buryo mbese imiyoborere yabo yabaye nk'aba mercenaire. Alors mu bwo bu mercenaire niho bakoresheje turufu yo kuzana kira kintu numvise wamagana n'umuntu umwe cy'ubutu n'ubututsi, ni création y'u Rwanda plutôt y'Ububirigi muri cadre ya politique de diviser pour régner. Ariko urumva ko babikoze nkana kuko bari aba mercenaire, ntabwo yari igihugu koko bari bafitemo kugira ngo bagikore, nubwo na Congo nayo bayibayemo, ariko Congo bari bafitemo amabuye y'agaciro batwaraga n'ibiki, kuko basanze mu Rwanda hari resistance. Iyo resistance iyo kutuma badatwara umutungo w'u Rwanda ngo bawujyane mu Bubirigi, ibyo basigira ayo mahano yaje kuvamo jenoside. Iyo ari story tutabandaho abantu bose bazi entre guillemets. Alors ibi bintu rero byo kugira ngo baze kwinjira muri conflit ya hagati y'u Rwanda na Congo biturutse agana he? Byaturutse muri 2000 cyagiye Kabila ari gukora forcing yo kugira ngo abone 3e mandat muri 2016. Ababirigi nibo bamushizeho pressure kugira ngo atabona iriya manda. Cyo yari ntuza ministre des affaires étrangères ndaza kumwibuka, niwe washizeho igitutu gikomeye cyane Kabila kugira ngo Kabila aveho, ariko bo bari gutegura Tshisekedi uko entre guillemets n'amabanga politique yitwa Didier Reynders. Urakoze cyane Didier Reynders, urakoze cyane. Didier Reynders niwe washizeho igitutu kugira ngo Tshisekedi aveho, ariko Didier Reynders icyo gihe kuko afitanye umubano wa hafi cyane
na famiye ya Tshisekedi muzi ko babaye mu Bubiligi imyaka myinshi cyane, hamwe na famiye ya Decro. Decro uyu waruri premier ministre, ise Herman Decro nawe yabaye premier ministre, yari inshuti magara ya Tshisekedi le père. Alors abo nibo bafashe iyo deal yo kugira ngo Tshisekedi abe president, bashyiraho igitutu Kabila kuko bari bazi ko bazamukoresha muri agenda zabo. Alors bagiye Geneve na Bakatumbi niki juste Katumbi niwe agombye kuba ntuza, niwe agombye kuba kandida icyo gihe, babyinjiramo batanga n'amafaranga menshi, bafinansa za Lucha na Zande kugira ngo bashireho pression. Noneho Tshisekedi kugira ngo murabyibuka avuga ati no ayo masezerano ngo ayavuyemo, ngo abataliba bamubujije, c'était sous pression y'Ububiligi kuko bari bashaka ko ari we uba president. Alors amatora uko yabaye murabizi, iyo pression yatumye habiri accord hagati ya Tshisekedi na Kabila, n'Ababiligi bayiparenie entre guillemets, n'amafaranga yatanzwe yo gufinansa operation, nubwo tutatanga imibare yatanzwe ariko babigizemo uruhare. Tshisekedi abaye president, ariko bamuhereza mission eshatu. Mission ya mbere bari bahaye Tshisekedi ko ari kugira ngo arangize ikibazo cya crise identitaire, ngo ibibazo byose biri mu mipaka ya Congo bifitanye isano na citoyenneté n'ubwenegihugu. Mission ya kabiri bari bamuhaye mission ko akemura ikibazo cy'ubutaka, bagakora numérisation y'ubutaka bwose bwa Congo kugira ngo ibibazo by'abakongomani kurwanira ubutaka bikurweho. Icya gatatu baramusabye ko ari kugira ngo akemura ikibazo cya gouvernance, ibintu by'amakorruption n'ikindi. Icya kane bari bamuhaye mission kugira ngo afate u Rwanda comme partenaire économique, afate Ubugande comme partenaire politique. Ibyo ni parmi beruko Tshisekedi aba president, parrainage y'Ububiligi n'ibindi bihugu bya communauté internationale bashatse ngo bakemure ikibazo cya Congo, none à travers we barebe ko hari ibibazo byakemuka. Nibwo mwumvise okay ahita ajya mu Rwanda, ajya mu Bugande, za koro zibaho za Rwanda ya Kinshasa, ambassade zirafungurwa papa. Noneho kaga clan gashigikiye, hari clan ebyiri mu Bufaransa bita ba Mitterrandien bakoze nyine impact muri genocide, na clan yaba socialiste mu Bubiligi barimo bari abantu z'aba André Flao niyo clan yindi, ntabwo bishimiye iyo politique yari kozwe na MR ariyo yaba Didier Reynders na ba Louis Michel. Binjira Tshisekedi matwe aravuga ati wa munyagwa we ukoza amakosa, wowe nurangiza ibi bibazo bya Congo ntabwo uzabona amafaranga, utakwa mayibobo, wewe reka cana na bide, reka ibyo bintu by'amapartenariat, wewe wikorere idiri zawe, twebwe tuzagushigikira ukore resistance, crise igaruke à l'est, kuko crise nigaruka à l'est nibwo uzabona des moyens, natwe nibwo tuzabaho. Tshisekedi yumvise iyo deal, nibwo mwumvise mu gitondo nibwo yine subi nyuma gato yamagaje M23 Kinshasa kumvikana nabo, c'était M23 binjira muri Republican Guard, bakore brigade 3 zagombye gutraka ba FDLR ainsi de suite. Ibyo nyibyo byongera murabizi. Nyuma nibwo mu gitondo yabyutse ati bya M23 bivuyemo, accord ya partenariat y'u Rwanda yivuyemo, alors que yari maze guproduire les fruits. Nibwo abantu abamudacumura bari bamaze kuba neutraliser, n'abandi ba la forge bamaze gufatwa, ainsi de suite. Mazina ni menshi aba FDLR. Iyo ari partenariat muri iyo accord bari bamubwiye ko agomba gukorana n'u Rwanda kugira ngo amahoro agaruke mu burasirazuba bwa Congo, akorane n'Ubugande kugira ngo ikibazo cya Ituri nacyo gikemuke ku mipaka, n'ikibazo cya crise identitaire kirangire, bakore recensement. Batanze n'amafaranga bahaye ikigo cyitwa ONIP kugira ngo bakore intuza recensement, buri muntu wese ahabwe carte d'identité, yaba wa Minembwe, yaba wa Ruchuru, yaba wa Masisi, yaba wa Hehe. C'était ça le plan de communauté internationale muri cadre yo kugira ngo est ya Congo ibe pacifique. Ako gaklam abwe kaba Mitterrandien bamwe ba France, bamwe ba
bayobowe n'uriya wari perezida wo ntuza yasimbuye wo Macron yasimbuye nani Hollande, François Hollande. Burya François Hollande niwe wenkarna politique y'abamitterrandien barwanya politique y'u Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari. Ubwo mu cadre y'abantuza y'ababirigi ni ba André Flao n'akandi gatsiko ke, ubu ngubu bakaba barashizemo abitwa bangaje, aribyo ngiye kuvugaho noneho bivuyemo aya masanction. Alors iyo pression rero kuri Tshisekedi bamwagiye mbere ati okay, tanu mu rubano n'u Rwanda, nibwo mwumvise directement bavuze ati ambassadeur Karega nagende, Rwanda yabarayifunze papa, ubwo intambara dabori biratangiye, interahamwe zose zari ziri hirya no hino batangira kuzirasambla, nibwo abonye abonana n'aba leader ba RNC hirya no hino, yari sous pression y'izo class zombi ebyiri, ariko ntizagira imbaraga cyane bitewe nko mu Bubiligi, nubwo PS ishyigikiye politique, ariko abaflama bafite byabo by'abanationaliste, ariko bo ntabwo bita ku bibazo byo muri Grand Lac, kuko abaflama igihe habaye ubukoloni nibo icyo gihe barababoyi, barabayaya, abafrancophone nibo bari ku butegetsi. Kumva rero ko muri Grand Lac bitagenda neza, bajya babibafatira ati ni mwebwe mwabyishe mugomba kubirangiza. Abaflama bo bajya bishima iyo habaye iyo crise, kuko bayishyira ku bafrancophone ko aribo bayiteje, kuko icyo gihe cyo bukoloni abafrancophone nibo bafite imbaraga. None ubu deal yarahindutse, abaflama nibo bafite ubutegetsi, nibo bafite amafaranga, abafrancophone babategera akaboko. Noneho iyo bageze muri cadre ya négociation naho babafatira bakavuga ati okay, ubu natwe turi ba boss, bira bibazo mwakikize hariya ni mutabijya mu bikemure, natwe niho turi bubafatira. Iyo ni yari entre guillemets tugiye muri politique y'ababirigi, ni politique imwe izambye cyane y'amacakubiri, kuko nabo ntibumvikana, abitwa bawalo n'abaflama, ni nayo politique bazanye mu karere. Ibyo twavuze tugitangira muri politique bazanye yo kuzana teori y'abatutsi n'abahutu qui n'existe pas, kandi abanyarwanda bariyumvaga mu moko y'abasinga, abega, ainsi de suite, patati patata. Okay, maintenant Karega baragiye si sur influence y'ababirigi, Tshisekedi ibyo yabikoze. U Rwanda ruhita n'umunoma comme ambassadeur mu Bubiligi. Ububirigi buhita bwanga icyo gihe witwa Hajara Bibi, ni wari ministre w'ububanyi n'amahanga, ni extremiste ukomeye cyane, c'est une Algérienne ukomoka mwari ntuza karagatsiko bita Kabili, ni extremiste ukomeye cyane ku buryo we kumugaragaro mu kiganiro yigeze anahakana ko nta na genocide yabayeho mu Rwanda. Urumva rero ni wari ministre icyo gihe, aravuga ati jamais bazana amadosiye ngo ambassadeur Karega bafite amadosiye ngo muri Afrika y'Epfo. Ibyo ese byari bibarebaho iki? Ariko yari sous influence ya kugira ngo bafashe nyine Tshisekedi wari umwirukanye kugira ngo be kumwakira. Ubwo manda y'ambassadeur w'Ububiligi nawe birarangiye mu Rwanda. Réponse du berger à la bergère, nabo bananirwa kurenuvela manda. Ikintu cyaje kuzana agatotsi gakomeye, Ububiligi bukora mwaye ariyo yose, bafata witwa Bernard Kenter. Bernard Kenter yabaye ambassadeur Kinshasa, ni umudiplomate vraiment de carrière. Alors manda y'ambassadeur wa Union Européenne nayo yari rangiye au même moment i Kigali, yari bisaba ko Union Européenne itora ambassadeur kugira ngo ajye Kigali. Nuko niwe wafashe Bernard Kenter bamunoma kuri iyo poste. Kigali iramwanga, iravuga ati hazundi sauf Umubirigi. Ubwo bahita Union Européenne iba humilié, bahita bashaka undi mu ambassadeur, je pense doit être umwe mu abiri bihugu byo muri tuza muri pays scandinave, niba atari umu Norvégien ashobora kuba ari umu Suédois, quelque chose comme ça, turaza kubiverifier. Ubu niwe ambassadeur wa Union Européenne muri Kigali. Ibyo byari biteye Belgique iki, ko Belgique yari maze kubura control muri decision politique zishobora kubera mu karere k'ibiyaga bigari. Ambassadeur bari basigaranye, bari bashatse ngo baprofite inyuma ya Union Européenne, binjiza undi ambassadeur wabo, noneho baje bakontrola politique y'akarere biciye muri Union Européenne. U Rwanda ruba rublotse iyo affaire.
ubwo naho umuriro rero wakomeje kuzamukira, ariko muri ibyo byose kwari ukugira ngo Tshisekedi yatanze amafaranga menshi cyane birazwi, yaba kuri baja, yaba kuri bo bakente, yaba ki, noneho ejo bundi ho kumugaragaro kugira ngo byanaciye no mu binyamakuru byinshi bya Le Soir, hari umugabo witwa Pierre Compagnie, afite n'umuhungu we niwe sélectionneur w'umupira Vincent Compagnie. Uwo mugabo akomoka muri Katanga kwa base, ariko mama we ni Bukavu, ariko bakavuga ko ni Bukavu ya indi ya kera nyine ya ancien Cyangugu. Donc famille ya nyina bari bafitanye de proche collaboration na leta ya Habyarimana à l'époque, ku buryo base wabo bakoze, nubwo bari abasha ariko bakoze muri leta ya Habyarimana mu byerekeranye na economy. Ubu uwo mugabo afite influence ikomeye cyane, ari muri parti yitwa Les Engagés, niwe wahuje uyu ministre umaze gukora réplique kuri dossier ya ministre Nduhungirehe, niwe wabahuje na Tshisekedi mu kwezi kwa gatanu. Tshisekedi niwe wafinanshije icyama cya Les Engagés mu matora yabaye mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Bahuriye hariya muri The Hotel, niho byabereye, birazwi, hari n'amakuru ngira ngo yaciye no mu binyamakuru localement mu Bubiligi. Donc Les Engagés babonye financement yavuye kwa Tshisekedi, aribyo byatumye iba deuxième partie yatambutse mu matora, ubu bakaba bafite imyanya ikomeye cyane muri ubutegetsi. Urumva rero uwo ministre we ubu ngubu witwa Maxime Prévost, kuba icyama cye cyarabonye imbaraga ni financement ya Tshisekedi. Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a fait? Akoresha moyen yose. Hari umudamu witwa Gladys, ni umurubakazi, ubu niwe vice-president w'icyo cyama ku rwego